mawava, i o tuae, anga. Tau ia Jehova, ake ai fia, hu ki ono au, moe kaila, e, ke mo ilo mua, Jehova pe ko o tua. Ia nane ngauhi ki taua, peko ki taua o ko ona. I o pe kakaya ana koi sipi o kune whawhama. Mo huono ngahi madapa he fakafeta'i, huono ngahi loto a mohono hiwai. I o mo sani pe ia whakamaro ki hono huafa. He o kure ia Jehova, ta ngata ina alofa, tu ma'u ene fuakawa, ki tau tangata, ki he tau tangata. I'm aware that there are some of our friends who are here who don't speak the Tongan language. So I think it would be fair for me to use the English language as well as the Tongan. I am sure you agree with me on that occasion. Shout with joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Acknowledge that the Lord is God. He created us. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving. Go into His courts with praise. For the Lord is good. His steadfast love endures forever, and His faithfulness continues to all the generations. Kumua ke ungai ake ai whenga maare ko ni ke taritari ki motoro, ke pot kapuni. Kamata ake tau whakapiefia he aho e Kolisi Tupou ki hono katoanga e tau teao ni mga fulmahiwa ake tau lotu. Tau lotu Fakafeta'i. Kauhi koe kau ngā ue, kau misnare, ki mua ko nau mamao atu. Pehe ring nau tolu tau I heni, tau Fakafeta'i. Kamata ake tau lotu e Fakafeta'i. Lego tuku e lotu whakapa-apa, ke tolu kahai o tua ai au tau whiau ki maua I pehe kai mo toa pehe. Hange ko hui ki he lotu na tau whai. Ko in the faithfulness, ko in the steadfast love endures forever. No ape, taitari tangata Malanga, David Mills, ola he motolo mo ilo ko e pula folo e Kolisi, the pehe foki Reverend Time Schools, o Margaret and Wendy, o tau no heni whataha, ke tau kau whataha, ki he lotu pe mo Fakafeta'i. Also acknowledge the presence of Seneti, Sekomi, Heleni, tau kau whataha, and we give thanks to God for that privilege of them being here with us. I also ask that I acknowledge that we are in this land, the acknowledgement of the land of the Wandajeri people of the Kuri nation. And we give thanks to God for the upkeeping of this beautiful and spectacular part of creation. And we know that before the European came to this nation, God was already here in the spirit of the living God. And we give thanks to God for that. I also acknowledge some of our friends who are visiting from other old boys, if you like the Tonga College, maybe from other college, who go Taritari Modol on behalf. By standing, because the two Kolisi Tupou is about obligatory. Patapuatu, ki whanawa hoiki, patapuatu ki hoi Kolisi Tupou, o tau tolo to, o tau I heni. May we close our eyes in our opening prayers, then we will go on from there. O Lord our God, how majestic is your name in all the earth.
You have established your throne in the heavens, and holiness adorned your house. Come, Holy Spirit, lead us in our celebration today. Fill our hearts with your healing grace and restore to us the joy of your salvation. All these things together with the unspoken words from our mouth, we bring them to you. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 Our first hymn for this celebration is taken from the common hymn book, 562. Well, rock hymn you pakai tahu ngau he tong ini. O hymn di mangiau ni mufu mau ini. Jehovah Sabaoth here. Please be upstanding. Duki o taimi mo i tāne ki. Mau popo at mau ke api on. Monor kia. Mau kāwa fua hoa wha eiti. Sādai, Jehovah, El Ha. Time City. Hangi halo kau mau mangana. Tawatai nai o maokoroa, omi ai poto mo toita. Eki, aiki huru noa, ai senturi uotahan.
ha so sa ko ki. Yeah. O nga lagi e ko mai na mama ta ko. Right. Mo kau me kawan ro e hiwa ta ku kwa. Yeah. Ma ra ku ro ma ku. Tomorrow. Ko e ala fe mo wi ta be mo mo na ko ta ma. Me. Toro nga tai si fe Yeah. ala ko ta o ma. Egi o ma to pa nga a fio e langi e. Yeah. O le tā ku ha o ko fa e fa e nga fute. Me. Iso ko mai o ko pore nga ke fa e ho fina nga no i. Yeah. Nga pe a ho ma o ma ma. Me. Ia ne ko e langi nga. Egi ke be mai ai vai vai ho ma chino. Me. Ia hi ko mai anai ha mea kai wa ani. Yeah. Ngā o hea whiona ngā kowi me mau whia. Me. Mau whai be mau wha. I he kā inga nai mō mai. Yeah. Kā whi mai ai ai eiki ke tolo na mua. Yeah. Ai e tu wai be ai whiri ke whai e mwhai tene. Me. E o e pure anga i e. O e mafu mawhi e. Yeah. A kolori e. E whae ngā fute. Yeah. O si honga nisi ai a whiona i. Me. Ko e whuka ko hiki i o runga. Yeah. O mau tō tangatani. Ko e maua mai ke he tau te au ne moku mahi wā. Yeah. Ono le a koe i kipe. Me. Ko e be o mau matuaki. I ura whā. Yeah. E me riki i mai he ngāhi tō tangata. Me. Neo me mama me hopo ia. Fakafeta'i. Yeah. E whai pe rusia i tawa. O tai ko maua mai. Ki a koe. O maure a. Tā be mari. Yeah. E si hou a whakataura ma. Me. Kai e pe manuai wai e whāngota ruta. Yeah. Mau kaura i te lau. E mau raua i te kau. Me. Ia tua maafu poto pe au niu. Yeah. Ko ho tau ni. O rei tuku pe ia he tau kala pā. Me. E ko hai. E ngahi o toa o ka tau mo koe si hou. Yeah. Ko hai o ka tau mo koe. Me. I rāni rangi ia, i maari o ni. I mana mahai ia, i whamaro. Mo whai mea whaafu. I whatawa tae na o mau tō tangata. Me ho ngai whai na tā. Yeah. Taki atu pe. Te whonga ho aro wha. Tak whananga koe a. E te whaini. Pehea e peo au. E tō tangata ka hoko mai. Yeah. O mau mono i a ngā ia. E ke ia e ho mau tua. Me. E ke whai ho mau whakaura ma. Mo huru a hao whanau. Yeah. Ka māta me he ora wha. Uni kei omi a whakahino hino mo i tū di. Yeah. E whakatau mo pe. E mau e mo hui. E mau ora i au pita. Yeah. Yo tua maafi ako mai. E mau rawa mua. O whakapoto pot. Yeah. Mo tala mo koe o mau au. Me. Yo na mau rawa ai o whai hanga au. E kau mui.
mui atu mai. Ngā re te mātou, o taha bea e awhiona ni. Yeah. Mau whawhetai ka te koe koe hi. Ko omi mo ui ki mātou, he kātoanga whamanatu. Yeah. Mau au siana. Mau hapai hake, a whamanatu koe tukutu. Yeah. Me tāpua mai, Mate. o mono ia me langina. Tuke mono ia e bē, aha mau ngā e ho. Yeah. Tuku ho ngā, tau tamata, te hane hango o whina, Neat. o lahi e bē hono tāmo. Yeah. Mau whakatai ko hi, whakatai te rei, e kau kores tuku, Yeah. e aha tukuani. E maha e kau kores tuku koto bē, nau toro whonga mai, kau kores tuku me sike. Yeah. E bē ko mau ngai kau ngā mea, kau wesiana koto bē, Yeah. o mau alo to māwhana. Neat. Ari ngā haue, au mau ina. Yeah. Mau kau whatā, me se Leka mā he reini, o e mawhai. O mo hoa e o mo koe ako, o e Kolisi. Yeah. Ni ko hoko mai, a o pure, hiki atu se konu, a Maasi pe, Yeah. kai kai ngā. E mā mana tū, Neat. e tōanga, nāna ko hoko, mā e Kolisi. Yeah. Nāna whai, a hano na mua, mo hono a koe a ngā he tōwa ko, Neat. e mō i loa tōro sino a ko mea atu mai. Kai mea te pū e la mai. Yeah. Tōku mono noko, e moto a Kolisi, mo tanga a mō i hoto. Neat. Mau kau kātoa, whakata. E whamaro te te koe. Tak maari mai, e whanonga e kau tutuku. Yeah. Kau me he kamata ngā pe mau puota mātu wai. E a whakakoro a koe ni. Neat. Tūke alamari e ngahi mea, hono koto te. Yeah. O whakatok, e kore te rika mā kau taha tutuku, me kōki tuna awe. Yeah. E a koe. Mau whapetai ko hi, o māma pe hoto whaa. Neat. Maha winga, e mau whakatoa ngai, o mau iha whono nuri. Yeah. O mau winga, e tākanga e mau whohe. Neat. O mau toi, e aunga, o mau winga, a whakatūtū ngā oe, o mau whono ia. Yeah. O whakatoka ngā e, ka tiki mau tō, kau Kolisi tutuku, Yeah. e kai kaua si hou haranga, e whare e Kolisi tutuku, i ko tōria, mo Aositelelia, o kono tanga e koto kula noa pēr ngā oe, Neat. o mau whono ia. E kawe i kai e ia, mo to e Kolisi, tonga mōngo te loto. Yeah. Koe ai kawe e no whanau, i pōre ai, ai tō tamatana. Yeah. Kau Kolisi tutuku, mo Kolisi wala tonga. Koe be ho mau tāna, e kau be ki whāpāpā. E kau Kolisi mui, e kau Kolisi mua. Yeah. Koe be ho mau ranu ka lan pru, Yeah. lanu mau o whae. Koe lanu ia e moana, Yeah. tala e kau siolo ki koe lanu langi, Yeah. o whātoa honoanga. E mau rotu ia, e lanu lanu, a fuatūtu ngā oe o mau whanonga ia. Yeah. O nā ngaro ai ki lea. O whai me wātā ko rā. Play fair blue. Play fair blue. Yeah. Tā koe mea riri. Ai tākanga e mau whuhe.
E mahino ai ke he kau Kolisi Tupou, e tau whanua e whrau me whantua ngāwe. Maua, nā mau hoko koe kau kina he, i ho mau aho. O hane, ha mau rako maka whai ke moana. Mau whāna kau whai ka kato kua. O mau hoko moa, e kau tā si pina me rei i whāu. Mau hapai haki. O se wāniti, a koe purako. E kau, wāna whurwhura aho. E koloa whurwhura o manake ne whatoka. E kau Kolisi Tupou. A hano whamanatu. A hawa sia tau tia nimo ko mahi maa. U ke hiku mai o lau maa le maa me ringi o koloa. A sukawa e aho. O mau manatua. E Palestina ako. Ai o maa e pura ako e Kolisi Lolotonga. E maa no kau tika. E Kolisi Lolotonga. Ma lotu pe o papai haki mo ufi e kwafi. O ki mau toro e no mau aho. Fakafeta'i o omi mo ui ki mau toro. Ki mau mau e o mau aho. Hai ha toi o toa te tau mo koe si hoa. I ho lahi mo mawhafi. I ho poto mo o fuaki o whana. I ho maa mo i kovi nā lite. Te a koi aki a kau Kolisi Tupou. Karu me he kamatana. Uke mau poi i a kia. E mo i whei rau mo i tanga fua. Tāo e be mau mo i e tau teo ni mo fu maa i mau. O mau whamana te. Whoro mai koe ni. Koe o kou ke tiki mo tōre au au ke ngata ana o maa mani. O toa aro o mai. Aro o mai ke tiki mata. Ai e Lolotonga. Kono tō mo e longa. E a mea e mo i. Laka ki mua mo e unga. Kai ha tō. Kai ha tō mo. Tāpe maa. Koe o toa. Ko mau o toa. Ko mau rotu ia. E si hoa. Koe o toa nā te awhio tau te mua. Tau potu koe si tā. Mau tōru. Manatu so whāna. Kai mai e mau rotu. A rotu o mau kai. O kua whāketai. Si so kai. Koe ia. A mau whamoru. Amen. Oh
Ya whamanai kura tau. Kia ngufu mahiwa. Kois ko Tupou. Sapi tolu ngufu mahiwa. Kois sami tolu ngufu mahiwa. Our first reading for this morning is taken from Psalm 32. And I'll read it in tongues. Munuia ka koe tokataha, kua whakamore e ni tāngata. Ko whiwhi e ni whaihanga. Munuia ka koe tangata, toki kai, lau hia ki ai si hova. Ia no lau maari e, o kui kai haka haka. Loro tonga whakalongo pē, Robo ngai hui, nei au fue. Ia osi, ai aho, moe kutoe. E koe aho moe pō, nei maringi mai, kori maha. Nai maha hua, tange, hamea ihe la laa. Nā wha moni ki a whiunai ki a. Tēnai kai te fufu e kua ngahara. Nā hupehe, te uwete ki e ki e ko ngahi tāngata a. Tēnā ke tamatei, ai mo ua, o e kua ngahara. Koi ai, o tau rotu fua pē, ke nau ku ke a whiona, ke taimi, tae maari. Taratu, ka tā ani wai kafa kafa, e i kai ka tae, ia te ia. Ko koe, o koe koe a ngā. E ka reilehi au, me e hia. Te ki tō ke ongo, mai e ngahara, ke mawawa, whakahoi fua. Te wakunaki koe, mo kuru ki e hara taki fōua. Te whare i koe aki e whila. O te ki hangiri koe hosi te miuri o ki kai hana wata mai. O ki te waki ai piti mo e noo ke puke. Nei kai ki e ofi ki a te koe. O kurahi ai ngahi mamahi ongo e hoko ki talangata a. O koia o whalala ki e ki. E kātu ia e ofa. Mo fia i e ki. Ai kau maa ni. Ia haka haka. Ia. Mo mawawa kotoa, e kau rata totoa. Amen. Special reading for this morning is taken from 2 Corinthians chapter 5, reading from verse 16 to 21. Ua Korinto, waheni ma, lau gane vesta hauno, i ufumataha. Koia, taru e mea koia mo i kai te mau ilo hata o whakai tangata pe. Io, neo mo po mau lawe a Christ o whakai tangata. Ka kai te mau kei lawe pe he. Koia foki, ka pao kuia Christ hataha.
Mātu aki whakatu ki fo oui. More a ngāhi mea o no aho, we, tu tau hoko o fo oui. Te koe ngāhi mea patoko ia, o ku tupu mehe o tua, aia nā ne whai ia Krais, ai whakarerei hono whinangaro mō ki tau tōru. Mo ne omi ke te ngau tōru, ai tāra ai whakarerei ko ia, o pehe topua. Na ia iwe ehe o tua ia Krais, e ne whakarerei, a māmani mo hono whinangaro. O oua de nau rau, ke te ngau tōru, e nau ngāhi anga hara. Pea ne hiri whaki, ke te ki mau tōru, ai rea o e whakarerei. Ko ia ke tau whakafofonga. Ko ia koe kau whakafofonga ki mau tōru o Krais. Ko kua koe o tua ia, o koe ki naki ia te ki mau tōru. Koe mau kore eni, o ku mau whai, koe whetongi o Krais. Tuku ke whai o mou whakarerei moe o tua. Nā ne ngauhi, koe koto anga hara, ai toko taha ko ia, na ikai tene o ngona anga hara. Koe uhia ko ki tau tōru. Koe uhi ke tau hoko, vai ia te ia, koe koto maa ni oni, whakautua. Amen. Jerusalem, Jerusalem.
Kiki resa taka ki osi o wahe. Ayang pia no lau. Kanai tau whengu atu a kau kōpi kani koto a pē. Ni kau ngahala ki whanau kia teia. Pea te muhu i ai a kau whāresi. Ni kau sekalai pē whoki o nau pe he. Kolisi anani o kunetari a kau ngahala. Mone ki inanga mo nau tolo. Penane rea aki ai whakatātāni e ki nau tōru o pehe. Pene rea o pehe. Tupou nei ai ha tangata mo no whoha i toko ua. E pehe te ina tēne e ki. Alata mai, mahai mai mua ku ina si i e koroa. Pene tufa kia ki naua iyo. O mea kotoa nai tau yaki sene mo ui. Te hiri ai ngai aho, ngai kai loko lahi, ngai tānaki e te hina e ne mea kotoa. O ne hiki kia konoa mama. E potu ko ia nā ne toro reka aki e ne koroa e ne mo ui whakarusa. E whaiwhai ka osi atu e ne mea kotoa. Iro ange nai honge vare e whonua ko ia. E nā amuia, nā ni
Mawhai ko hoi mi. Ono taha whai mi, mo ka taki whamuremore o mea haki ke tau hiwa. O ku tau kei moi mo pēma mataki, whakawhetai ho tau maroi, ta mai whakalangi. Ai whenga mai a mate, ai tau i tua mo loto hoki, talu i tau mawai. Salvation. We know this parable very well. We've heard it talked about so often. We think we know what it's about. Well, thinking about this anniversary today, and thank you to the Old Boys Committee for inviting me and all of you being here. I was going through some of our old photos that were taken in the days when you had to take the photo and send the film away and wait for the photos to come back. So I haven't got dates or anything on them, and I may need some help to find some names later on, but a few of them are there. So because you're in such comfortable seats, I thought it might help you to keep your attention going while I speak. So these photos are from 40 years ago, because it was 40 years ago this year that I went to Tupou College and became principal. Thinking about our gospel reading. There's a story that a Sunday school teacher tried to make sure the children had got the point, asked, "Who was glad to see the son come home?" And the children answered satisfactorily, "The father." And then the teacher asked, "Who wasn't glad? Who was sad?" The children thought about it. If they were Tongan, they would have said, "Wakatoho," better calf. Because it's easy to forget the second son in the story. We read the title, The Prodigal Son, that's most often given the story, but it's misleading because the story is about two sons. Twice the father forsakes his dignity and runs out of the house to call a son in. So maybe we could call it the parable of the two sons.
But I want to suggest maybe it should have another name altogether. Coming home. As we read it, we read 3 verses right at the start of the chapter and then skipped over to this story. And in those 3 verses, we read that people considered outcasts and sinners were coming to hear Jesus' words and finding in those words a way home for them. Jesus was welcoming them. He was even sitting and eating with them. And the proper people, who also came to hear Jesus and liked his words, Pharisees and lawyers, good church-going people, they grumbled because they thought that Jesus' words, his company at table, his sitting down and eating, should not be shared with people like that. And they're not so much to be condemned as to be pitied. Because like the brother in the parable, the elder brother, they hear the music and the dancing, the celebration, but they're unable to join in, they're unable to give their hearts to this happiness. As Jesus told this parable, he was celebrating the return of alienated people to God's family. And we can read the whole Bible in this light. From the story in Genesis, when Adam, you remember Adam, after he and Eve ate the fruit, he heard God coming, he heard God walking in the garden, and he hid himself. He turned away from God. And the whole of Scripture after that story is about God bringing people home, bringing them back into right relationship with God. And so we read the reading from Corinthians this morning with it. God was in Christ, reconciling the world to himself, calling the world home. And he has entrusted to us this ministry of reconciliation. I don't know where you think of as home. Home has many meanings for us. Peter Allen wrote the song that resonates with many Australians. He sings about roaming the world and all the places in the world he's been. No matter how far or how wide I roam, I still call Australia home. One of the things I learned when I went to Tonga was about the connection that each Tongan has with their own village, the place where they were born. If I ask where are you from, most people would say the name of the village where they were born, their family village, where their land was. But people say, where was I from? And I didn't quite know how to answer because I was born in Portland, Victoria. But we left there many years ago. I didn't feel any connection to Portland, and we lived many years in St Kilda. But my family had all moved away from there. Wendy and I came to Tonga from a place called Biak in the Western District. But I was minister there, but it wasn't my home. It was the place where I had been for that time. And today, as we celebrate this 159th anniversary of Tupou College, maybe even in some of these photos, it has a sense of home for some of you who lived that same experience. A time where we learned and formed the relationships which have endured and led to us being together here today for most of us many years later. And if we think about the parable of the younger son leaving home for the first time and going out to find out what the world is like, Tupou College was the place where many of you and for many of Tonga's leaders all these years have left their home for the first time and found out about the bigger world all around. And I hope it was a kinder place than the world which the younger son in the story found. So maybe I think coming home
is a better name for the parable. The younger son had been on a journey, and we could think of it as a parallel to a spiritual journey of growing in Christian faith. He starts out taking what he could, trying to find a good life and living it up. And then he recognises the emptiness of what he's found and resolves to turn his life around. He approaches the father nervously in the hope of some measure of acceptance, and finds himself embraced, hugged in the father's arms. Welcome home, my child. Finally home, in that true sense of celebrating being part of the family, of eating together. But the elder brother also, although geographically he'd stayed at home, he was still on the farm, he was still alienated from it. When we listened to his words, he felt that home was a burden that he had to carry. I laboured all these years to keep the farm intact. He wonders what the celebration is about. I don't know how long it takes to kill the fatted calf or to cook a puaka toho, but he hadn't noticed any of that going on. He wasn't aware of what was going on in the family. He resents his own brother, whom he calls not my brother, but this son of yours. He's not mine, he's yours. He resists the father's generosity. The father wants him to come into the table, as we will do in a few minutes, and enjoy the fellowship of eating together. And the parable stops there. We don't know whether the elder brother finds his way home. The father has also run out to welcome him. But the story ends with him still outside in the courtyard. And will the grumblers sitting around who think Jesus shouldn't be sharing his words and his company with these sinners, will the grumblers discover the joy of reconciliation? Will they find a home? Because this is the task of being church. This is the task of a place like Tupou College. You're trusted with this first leaving home and discovering the world for our young men. The Christian journey is about coming home. It's about learning that home is not just a geographical place, but home is being in a right relationship with God and with each other person we meet. And learning to love like the God who acts with the foolishness of love of the Father, who distributes his property and then welcomes home his children. And we are called on further stages on the journey in which we become like the Father, giving, waiting and watching for the alienated, and welcoming and rejoicing with all those who find a way home. Amen. Sisu ko koipe ko mama mo dia kasi nakota kente ko I know.
en pe moia. O whaambe ke ngāo ki whainga maare ko ni e whialahi o pia pito. Mahalo kau misna le e tau maana. Pe te kore pe ki o introduce pe ki nā tōng. O tonga ko ia pe te ki tū whaora ai tau mai te whango. I just want to quickly welcome all of you. And David Mills and Wendy over here. Can you please rise so people can see you? And the Reverend Clive Skews and Margaret is over here. Kapa ke ngāre nei ki se neta e pēnu kōtona o hiko pōpārama mawahe e whakanautu o Howard II e tau maranga e Howard. I he pē e whenei ki. E pē whaka heren, e pē mō risieri, o kau whatahe whakanautu mawahe, e o tangata e kure atu, ai Kolisi e tau maranga e Howard. Koia, te tau kumata pēmpi ngahi, te rango ka wanga maheni te moia. Te tau ni ne māroro ai kokotō. Ka tai ki Pureako, Howard II. Ka tai ki Pureako o Tiutalahi, Siperi, kai Amoni, Taliai. Me whai whikau ko sene ofa. Ko ia tau aola a te rango o ki te manatua mo ki nau tō ko nau pekia. Tau lai whoki kau me mepa e ko istu tuku. Ka mai mai kau ngā mea e ko istu tuku ki nau puaki mai a honi. O whai e putu Canterbury. E puaki mai whai whikau, ko mai kau kuristu tuku. E ka wanga whaola, te rango hana wā, wāki nau tōru puto e, o ki nau lava mai e honi. O whika toru, ngā pehe tau puto e, tau manatua, ai kandai Pureako, ai Freja Diola, ka mai Kolisi lolo tonga, oi Kolisi. Now we come to the special remembrance of Reverend Siperi Kayamori Taliai and Reverend Howard II. Ki kamata pene a Siperi, ki tāna no kweni, ka heki koe atu koreani e koe tuku, ki wharemi nai tōku. Koe pene a ako e se komu, e koe pene a kau ngā aue o Siperi, o kau mu tautoro i e kauri. E whare bea Siperi e koe Tupou i nuka lofa. Tau ka heiwa mua anō. Ne hupe ke Kolisi e tau ka heiwa tolu malu. O ne loa e mana loa e ta heiwa whāua. E whakau e bea siasi ke alo whaiako i Ova. Ili koe au pia heki mai ka heiwa whāni maa ki Uturau. Ka heiwa whāno me ka heiwa nima taha. Nā ne hoko ai ko tiuta ura kamata i ngā whaaro. E o mo hiki tolo a. Pia heki mai e te ki tolo a. Ane ako i sia tautai. Nima taha ke nima whā. La vai no la taha. Ane whrau mai ki Queensland.
Mawai no BA, Diploma in Education. Taiwa ni mahiwa ki Taiwa no wa. And the ui e wa tiuta a Kolisi. Taiwa no tolu ki Taiwa no hiwa. And the Hawaii wa tiuta lahi a Kolisi. Tā hiwa whitu noa, ke tā hiwa whitu hiwa. Koe fuafua pure a ko tonga ia o Kolisi Tupou. And the Hope President ko ICSC, mai taulai. And then the Hope ko Secretary lahi ia, and it says Louisiana, tawadai na tonga. Tā hiwa whitu wa, ki tā hiwa walunoa. Whamara no be ki a Howard II. Ana tōma ka whinei ki, tā hewa ni manoa, ke tā hewa ono tōru. Tā hewa ni manoa, na ni hoko ai ka whaifakau sea, o wāhenga mo wau. Ni hoko ai bēko kureako o Kolisi Tupou, ni hinima taha, ni hoko President Yako o CSC, ni hoko ai bēko President lahi o CSC. Na mo whaifakau whatui, ka tangata i whaifakau. Koe e hauning tau whaambegi tau whamanat. Te tau Kolisi, na hoko pe aho o Kolisi, e a whaerei o siupeki. Tau manat peki ai, e whai pe mafuaola, ai pe awaka tutuku e kepi whamanat. Ono tau e tau ni o le tau tau. Tāpa me tau tai President Maro SSC Howard II. Koe te kore me kai wharem, kai taka mai mu. Whawhawhai anga e Kolisi Tupou. Nā mo SSC e peo tau i hemi. A tau whamaro, ke o tangata e koe tau whamanai koe au. Neri koe ea te kore te kauhiwa, nes te ua hawhi mai a. Ua heri koe ea, I'll ask Clive for the prayer of thanksgiving for Superdi and Howard. Ko le mo ke o te halawa. Ko lo vea na hi tōma, ka koe mo ke hufanga, e ngā whataka whawhai, e ngā hao mo ni tō whatakau, ma oe ka whakawhi. Good to see you, Clark and David, Wendy and Helene. You should have done this. You should have. You know more about these two men than me. E mai, whakalea mai ai ke whakamo whaha ke rea, whainota ia lahi au. I feel very inadequate. How could I stand up here and talk about the heroes of the college? Maybe not many of you were at the law when Howard II was in. And maybe, I'm sure some of you went to law when Superdi was in. So it's good to see you, Finaki, Senator Malo. I was very doubtful whether to accept the invitation. My first reaction to fact is no. But then I could not. We've got to face the music, so to speak. Nā mawe mo tana dai koe ni he wā koe tō wā. Kua katoa he ono taha. Ko President o kei o pura pēr. Se kom, o kei tiuta Superdi.
Ngai tau siki mua ngai whokanga si pēri mo te lako e. Se nāko, kana manduina na kei tiu tape. Pero tai musik te ku whoki mai a se nāko e. Ka no te pe nāna kia. O donga wia e ku ngai tau whaus o si e ta o Howard i Kolisi. Rama whina e ki. Nafu me au he ono ni ma. Ma au e ki. Te no no me ma raha mai au no. And kamata i me whina i me tana. I tell you something that encouraged me to come out and face the music. I look at it and said, what are you going to say? Goodness sake. Who are you to say something about these people who are the heroes of the college? There are more capable people to say something about it than me. But then I said to Peggy, in that day, for some reason, I look at the Sermon of the Mount. And I Matthew 5, 6, 7. Can do for you come up with me, the life we do, prepare a sisu in there. You know them by their fruits. You look in our door, you know, fua. The way the fua call you, how lele, before lele, how call. Ha! That's my opening. I'm not there to talk about something, but I'm there to talk their fruit. And some of you know that. Some of you know that by experience. Some of you know that indirectly through other stories. But I can tell you something. These are the heroes of Tupou College. Let me start with Sipeli. When I was there, Sipeli was, a tutor. And the thing that impressed me most was he was a fearless man. He didn't hold back. Kaya wala lagi o kame ako o tadong ke yeme ko soita. Naka hold back. Kaya na kumali ay kasi beri. Ay. Kami ka daw na ako foi Tupou na ngoi kasi beri ko kita mahino tu pa foto. Kumo ana eke. Ai ko tu nga fa fonua. Ai ko ana tau se mo ki na e tau se ohi. Ai ta dolu. Tame ko tau wa ka tonga. E ko me ko na fa noma ka ta ye na Malanga. Fuka black passage. Figo black passage. Ki moi ho tau ngai o nga sai e fe toka yaki. Sai e but God's first. Na how is he so here? Mangel. Okay, ma. Ka wai dai ni ku hoko tau nga da do re. Hange ku ne ke tau lotu da lo ke. Tau dai ko ke. Tau fa ba ma. Ka ko ne ki ma ben ka da do. Ki a si su ma ta ko do ke. Ka tau fa ve dai. Kona na mantu e ngai tende mana ko he kakai e Malanga si. Ko kalama kala ba mana tu be ko. E wi ko si ka seti o ba a hoia e wi ke o tu ko ngai ke ngai si ke no fai lo. Pa ka fai lo ba da ki si be mana ko he kakai. O mana ko he kakai ko ha. He ku tau e kona o ta koe me ai. Ka wene nā whelei e tau no fo. E me hotung ke ta waki ai. Ko e ki e whio waki. Whio waki. Ianga hop sio ki. Pea, ma wai, au ka matou wana ke ia.
mau o ware ko me ko mo ne la we sia la tiu da ko na me foi time we ko la pe dai fe ka ko mana te ku te deu fai la ka fa le ku fa na ko ta mai ta ge ka la ka man ka wa wa ka to ko ge la ka me na ho ko ka nga yu nga la pe ta da gi wa la ke ta me a so ka ta ta ke mama fa ngia ke no to wa ke sisu na to ko ge la ka me na ho ko la ho la da wa ka ge ka la fe na nga na pe na mo e kai ke ma pe tonga ka kai pe pe ma ka ta ki pe o to ke tang ni fa mama e ka ta ki ko hi ko na tu nga ke o de na we e mo e ko hi na ba ta nge ku nga ri ko vi ka tu nga sa la ni na ka ke pe na sa la ni na ka pe Malanga Fakafeta'i ko man pe dai sa me na mana ka na ila na Malanga Fakafeta'i ko sa me ba no to ke to mai ya ko ya si ba de den ba ko me ko wai ba na ri sma lot we ei ko ko ma no fo ana ke ba hi me ya na pa we me ka ko mai Malanga ta na dai ni mana ko ya ka kai ma le ka ka ke ni na bi i ta ka ko mana ko ba ka he was a straightforward speaker, he didn't hold back, and that quality was quality that Tonga needed at the time, because quite often we pushed the gospel back because of other consideration. And she barely said no, God first. But now no one ang mandui, mana gilaw gaya, ahelin ele kun he mafai ko tana se ko. I hope my God you barely gonna o tutalai. Na pe mana to wala he tutalai. We're going to lea malo hi kone mea. Ka whin pere se koma si pere, koe tiutala. Pe koe, hao go si pere go o tiutala. Fuchi e si pere u mea lahe man kui i ako. Ka watum si pau, toi moa. Ka watum si tō mui, toi moa. O koe ke hoko e alo tū ma mea o te whakakoe wa inga holo ante. Alfa damo nelle asatonu, però mandu ki ai, kadang ai. Every time we leave, ke hui ai, ki tu ne ai. Ane kada o vai ma la to conference porque mai comite conference, fai con e che coi fe tawa ko. Ai ko hu mai va. O kai ke bema fe ai to o. Kamana ki fe a ko da mai ki. To la e o penta da gi. Fe na CV, mai la kula to mo wa. Katanga e falea. Tadi ko ta gi na mandui. Maria ta na gi. Abbiamo quelli a cogliere ne vado mai andare a anno fa un anno per accogliere lo tu avrei mal che ne era malo ma da si vede che ho convinto che ho taggato di sé dove avevo fatto che mi ha fatto mai avere Kabau fea mai hen mo ilo ko ada mai me fala mari uma. How conclusion ko gaya pe. Kawadum si poto ha. Ka osko ha ko ke algo ko.
hana mai koloka koe, tu kamatonga o koe, ka te whakamai wa inga reo. Mea, sa e toi mo wa, ke mantui, ko koe, te whakamai wa inga. Ko koe, alfa ia o pe tōmui, ke o mea, toi mo wa, ka bohana. Ka koe alfa ki, te ngu pase hoa ko, ala ko iti, whalala mai sia sika ko, pea. Tā ata whamwela luko ke kei mohe pe ua ia. Te mantui ahana te mo ua e o re tōmui. Ai la ngai, o hinga be, ata mai, koe me whalau maari, me o ngā. Mana kua whange kai. Apa mea rau na puongoi. Ma ngea u, mana koa e, ka kai, ka ki tāla e kau kakesi asi. Ka kai a whiasi pe reme. Ko i mea dāna o mandu, ka kamata hana South Pacific Cairns. Ame tahe wana tōru ia, te tōru nuka he rengu ia. Ka ame tau tamaki ki fish maharo kamata e South Pacific. Pero nau while nani ki, te alu mapai elme foi Cairns i viena a wasipe. Ko hika kau spoti kua tonga a ko ia, ko hau mi tōru. The good sports people of Tonga in those days were taught. So Tupou went as the head coach or the head of the team. Madano mo alipet mawe rocksporti na ala alipeti ena pe alipet. Tuna ki mawe akuna wewe. Anu ki aya mawe sami. Hawa fikawa kama mawe me da. Ayo, Allah. Kagome la ufe. La que é assim vai dar aqui. Papai veio do passaporte, do mapa não vai ser. Ah, foi tal maia. Foi tal o lele, o meu vai fazer a sábado. Vai o meu aí sai também já. Também passaporte toma. Vai não vai fazer o tanto de pé. Passaporte toma sábado. Mamãe, passaporte Mamãe me convite a spodi tonga, hana ave tsana koina ki hanga. Mamãe me dola. And as you really can know here, we are here to represent Tonga. And what does Tonga do on Sunday? Hot bonbon, ta, FDF, Tupou. Ta mai lao, ta, Sabbath. But we are here to represent Tonga. And Tonga, they don't allow people to do anything in Tonga on Sunday, except lot. Na ki malona ai, whakaanga don't want. Ka oe whafonga tonga ai, ka lote mātua ai, koe makamea I Tonga, ka oe au whenua waki ke maua ki meta. Ko hera deo na ki liriu tūtuni koe ia. I had spotted Saba there at Cairns. I'm not sure about the whole lot, but I think there was a reaction to it because he was right. Tom, if you're there on your own, that's fine, you can run if you want to. But while for they took me away, while for them. But no, he never got no matter war. But where am I going? Kung ano eh, nangdagi yung pulot, kita tumaya, full. Te dau ilo, ki nau tōku na. Koma tui la lei, ai ki mea koeni. Koe ki welu pena class 3. O wale, pena sai kau kiuta, o kuna kau e aka pulu, ke teu ni train pē. Wale, aspas yo pē, pena whalau kai ki kolo, wale ki kata taki taki. O kai ki o siwa wea te, koe ka kawei ia. We can take a bit more. Take a lot of it. That was stuck in cotton. I got a man on one and I'll cut down my face. I go, we can go, quick. I had a son when I took my life. Puke kafaya go. Puke and I know. I go, him on me.
Tau whai ko tō te e koe ni. Ane tōnga mo ui, mani le soni, o malolo sino. Ka koe leo superi o ke o mo te. Ko himi, kai te pepe o, tau i o kata peke mana himi. Pa ko tui lahi. Koe manako kai o himi I tonga. Konga lahi, e ai he tēnu mea superi. Lahi an ilo himi, lahi. Au sio I interview e loia koeni ko Nelson Tupou. Pena mea Nelson e na whaauta ki na taki. Pena tā anoa e unga ke. Au ianga e, waa, whitu take anō mea. Na whaame, oi ka koe mahalo, koe na whanga kui nai ohe. Whakahe koe noto. Mea. Paka lau ka Nelson. Mahalo e kongo me, sa ai hau paka pai, ma la noa he himi. Takea. Ma la noa he himi, e tama e na, pena mea sa ai ai he himi. Koe, tau loea e ni na nau whawe ngai. Pena lau mai ngai himi koe lai whawe tau loea. Pena mama e wahe mwe si ukeni. Mako ki fo himi na mandu ina ne lawi ai. Koe whaange au, o whai fuhu naki. Pato kua, koe sena loea, na whai koe ne whau mea. Ka rea no whaingata ia, koe me hamata mai. Koe hae mea nei, hok whafu wha, ma liu o hao nei tongi maki. Tupu mea ia mea. Pare sio e whāngau, pena lea koe o himi koe a, o tupe. O tupu, ke mawhai e o toa, ke ne te liu e moe. Ma ki mea mea o whelawa ki tāna ki. Lahi a pita o mea ia. Lahi a pita o mea ke. E mo ia siuperi. O whaamau ia ke ia whahinga whonga. E whateronga ai ngai te whito e maoni koe ni. Nai tui te ea, koe wha tupe ia siuperi. Whakau tua, whakaako, te tunge whatoronga. And I like Howard second. And I like moko. Kai ko fu whanonga lai au I mea lai wa sei. Ka pe tangata aiki, he was very humble. Ka pe ngā ue, koe mea la he ua. Nai mahe ake mea. He tāno wene we. Tāna aiki, lo tonga I koloa wene ai wene au skene. Lai ngai, fulanga le leia tolo. Mea lo whanumutumu ai. Langa pia whaalofa, maka tuki mai le whika be, pai fuelu. Pai ke ase I mai ase ko mea futai tu. Langa le tuai. Ai ka ngai langa, whai langa, ka whai mea da. Na te kua nai, ka mata e tangata iki, ta awhi ko toa e whare tonga. Ka I liu mao kātoe, mo e tamaki I whai papa. Ka mea. A koe la mea, pe mo wilo te kai. O ke I, te toa. O ke mantu I hau e huke o Kolisi o. Na kei ko kau e, ka nau so te whine mātua, o whangatu ka whine. Koe whakatu koe a, ai o tō wāla mo, mea koe, pau ke te tō e ki te la te kapau. Te mo whara, o ko hipo koe kia, ha mea lai e Kolisi, ke whare koe nuna koe. Pa ko koe nei pēne mo tō, ka nau ki tō mui rea tō mea maani. Kai te tō hala I, te kapau mo mea ke kosi. E me langa koe ne tangata I o li liu ki whare papa. Whakapofa pito.
sai be na fa to ala do ta man be ta tu wa ke la ma no ma fa na ke pe fa le to nga fa ka fo fa ya na me a ka ko ten ko ta niu lo niu ke me a bu ta ke a sai ma ta so ni liu le to nga. And the other thing I think in the time of Howard and Mr. Second in time was introduction of water or improvement of water something. It'll be connected. Malanga de Asia, Missy Divine, Tom. Now, Mount Omai. I love it. I know very Tom. Hope you're the guy that means the man I got mine. I kai, Moinu, Kabai Wai, and Sabe, Australia. Okay, now we're going to Howard must say that you don't have like the one that I have it over there. He was a humble man. The love that I had in him. Let my mama let me. Although I didn't tell her, I know for it, I stand. Talang, confessing, how we call it. We thought it lay. But it fell my way, but I stand. How I said, I'm to him. Fell my way near. Don't make him a call. Tolahi, Tago, Romalbe, I think I can't take it up. If I ask it, I don't come I fool. I was going to go, how would stay humble. Don't worry about those other things. And I love God. I'm borrowing from what you. Kena whaka mai mai tōna. Ka whaka mai mai ka misale, whai ngai ngawe le rei au, whatutu ka amanake gai sēsi. Hara mea Howard, sēne. Maua, whai whekau e whakatō. Wow. Humility. We thank God for my Lord your God. Pero helo koe ni, mo pure atu tō, te wako mea lahi na ua. Te waiku te tala te ue mea, tala mea ka mo sebe mo te fua e na tangata. Tau kai me ria mea. Me tau tangata ki tau tangata. And names will live for a very, very long time. To say to David, Wendy, Clive and Margaret, your effort in Tonga, much appreciated by the Tonga people. Kaya ko'y may alabo mandu i-may. Ko'y hiwa ko'y piyaki fonua. Sa iya hebesi ua. I tala noa e komisare, wesiwa. Na e tuu kia e lo tuu, ome ka whakakau. Whanongo i he matu, mui hawe. Whakakai e koe ni. Hawa den semet. Heleni ka moe, na mamatu. E tuu kia e lo tuu. Na whanongo kia e. Whanongo. Whanongo ia tuu. One of us is both. Good morning. Amen. Almighty Father, you build up your church through the love and devotion of your saints. Inspire us to follow the example of Aositelelia and Howard II
whom we commemorate today, that we in our generation may rejoice with them in the vision of your glory, in Jesus Christ, your Son, our Lord. You gave them grace to be teachers and servants in the school of faith, and to use their insights and learning to be faithful pastors and leaders of your people. Enable us, through that same grace, to follow our Saviour Jesus Christ in paths of humble service, to work for and with the poor and underprivileged, to always stand firm in your truth, to struggle and speak against injustice, to share your love and compassion with our neighbour, to faithfully pass on the faith and be instruments of your peace. Through Jesus Christ, your Son, our Lord, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Gracious God, you have gifted Tupou College with so many wonderful people over the years. Heroes such as those we've celebrated particularly today, but also many whose names never appeared in the punishment book or on speech night in the list of prizes, but who still, from Tupou College, took an education and went out to influence the world. We thank you for all the leaders of the college over those years, principals, deputy principals, tutelari, tutors, prefects. We thank you for the leadership they learned and that they offered. And that in the vision from Dr. Moulton and handed down over the centuries, this college was able to produce so many leaders for Tonga and who have gone and influenced the wider world as well. As our world enters an uncertain period with so many of the foundations of international relations and economics being shaken, we pray for Tonga and for the college, for the church that has supported it and maintained it all these years, for the principal, staff, and all the students. The farm staff, the families who live at the college, and the families who have supported those people and the students to be able to be there and to gain what the college had to offer. We thank you for the old boys of the college and the work that they do wherever they live now, but also the work they do to help support the college and to keep its values going. So, our Father, we thank you for these 159 years, for the thousands of lives influenced by Tupou College, and for the thousands of lives who will go on being influenced, not only in the time at college, but in their time as old boys and as leaders elsewhere in the church and the world. And we ask it in Jesus' name. Amen.
Mea ke tau i tuku ni mai na taha hiwi. Ugai ki whanua ku tui o seni, nai kai te nagotua, nai masiva herere, haleluia, ko monu iai. Go now to bring others home, to bring others to the Father with this ministry of reconciliation, and the Spirit of God be with you always. Amen. Amen.